Nyutrap National Youth Fund East Khasi Hills ringkat ke HNYF Maulai Circle haka janmit jongka hendriu trik naitung kilalit bani kendu eka director jongka English and Foreign Languages University EFLU hanehu campus halor arpunyau tli ki post balad ki bakentup eka post deputy register assistant register deputy librarian bat kiwe ki post kani ka jinglet ya kenduk jengki ya ka director kadai hadin baya kita ki post Thylli ha kani ka university amshim lapan bana pat ba ling ba ki advertisement la subaya ki advertisement lapan bana tang ki briu ki bana bar ka jela uba Steve Cream nongelam jang ka HNYF East Khasi Hills ulai thu ba ka jingthmu jengki banya kenduk ya ka director kadai ban pensang ya shwa ya kani ka kam namar ka jingle Shillong khamat jang kani ka university bat bandawaru bade ban pen bana ling ba ki advertisement na ka benta ka jingtip jang ki samla kani ka jela kinoyelam jang kini ki seng kem shim ya kenduk ya ka director kumta ki lai kenduk no western director balai thu ba kani ka kam la penya na Hyderabad nakaliang kani ka office ha Shillong kam dan jingtip ulaong ula betha eki bantho show director ha Hyderabad halor kani ka jing ujor jongki yang jongka HNYF naka East Khasi District dekat bat namulai circle pengiwan hang ni bagi yos ngo ya kani ka jinglai post jong kani ka English and the Foreign Language University pengiwan hang ni bagi ni ki post ni bagi phak tang Sabah po Hyderabad tiki phak ya kani ki post advertisement tang Sabah tinggi lap ngio complain ba ya kini post bahang ni po Shillong dan advertisement tinak takadau ngiwan hang ni bani kenduk ba ka director teka director bada kam semla bani kenduk ni bakadan meeting tinglai kenduk dulu assistant registrar tinglai batai ya ke jing puak ka jongi ba lada kan ni ko post lada kimla ban advertise lang hang ni po Shillong po Meghalaya tingi ni puak bakin num bangin penkhang baik bakanum dan tena kaliang jongi kwa lada kumnum kilek persya tengir minyak dak kalenti te ula batai itu register orang lada pikwa bagan pesengek ni post te thot ka application tepo Hyderabad markat kota ka Hyderabad tingin ha bania thot kata ka application tingin siap ha te tangkatai sifile umne pha no dak katakan ja application mention nang tu ke ga pikwa te ngingin le no kata kam tingin sa shpa la daka shti lene daka email piong ba kana kini ki post kana kini ba ka post tang ni Shillong napo rijong inang ni kadai tang ka driver kidan tingi driver ha bikim baki pha nang tai ken napo Hyderabad namar nang tai ki pnya ki ong nang ni ngim la amle Long bagi kasih jungi rumah kila bagian kini ki kam kila ki kasih jungi ki bon kini ki bastat ki belanang lasat kini ki deputy registrar ki assistant registrar tangan ki hindi ki hindi officer ni thot ne te kini tang ki hindi baro ibala lu kini ki kilo ki bon ki assistant ni hadu apnyo tli ki pos ngamlang banjar keteng ne te long ki jongi ru kila ban bikin try kini tengah lingo ba kan ur kom kan ke department hang ni pada ka pha ini ki post ko balai kre mantan uang ni register assistant ba in charge ni uang kan namar ya kan ni ka English University kan ne kedai ka headquarter kedai hapo Hyderabad hang te den ka kadau bagi pha nang te control kan ni tengi ni beda ngi beda ngiwan da kata kajing sko dio kan balai ba ya kan ni advertisement ki advertise lang Shillong dia kata ngiwan ban banyak keren bu ni bagan ka director complain lagi di kibreu ma kiba nak sama kiba ya kwa kam kwa jam bla biang kijing pule bla ya pendap kijing pule kila iwan bani kendo habe dei bakne kijing like kibna habe dei bakne kijing like kene ga post habe dei bakne ga department habe dei ga English and Foreign Language University kila iwa iyo ban wan ya kendo mentai di astan register ma hiba suciang ke director ke don hapo bangi don meeting tinggal iyo banyak keren sibur ke bat iro setengah hi ila kloi ban pedang ni ji keren ni ke kalau ke solo ngok kai haba ki pos ki like ma ki pos ki like ong menta kadi ka head na do Hyderabad menta hanir ngidon la ka jong ka yu ke university ke ba ki pelai lang ni ke pos ma like ke kamur ka jing plelat hani ba kalong baik ta ka plelat tangi kinong wei
kamdei ko ba plelat ikini khon khasi jo khara jengi bala nang ba start kiba bun ba hi ke jar kam manta ipor nagalyang jengi hi kasang ngila yo ban yakran ngila yo ban pej bahai kini pos kimdei ki pos kat kumi ki yakran te yong ba kan tangani ka pos driver ke ba kadan na mata ki khasi jongi tangi wei taru ngi pej ke pos hane kalong hado arfu nyotli ngila pej pat kini ki pos umdei ba ong batang ki khla jai ki bala ban trei ni pos kini ki pos ki baro hi ki breu jongi ki bala ban trei lada ki yo yang ne kam tamanta na kalyang jongi ka etnef molai circle hajing dalang lang berkais te kajing ngila yo ban yakran badu ki astan mantai ba siang yong mengin sapha daga kot apo khatsan tarik lengba kani ka director kan sapha syati sapo syahet syati sapo Hyderabad ban nakalyang jongki persang hi manra si ban yakran higher lor kani ka phang ban plelat iki khon khasi khara jongi glanang ba start bukin yo kam hagani yakini ki kam gi ba hakin ke arfunyo tuli te kum ka sang etnef hi mentang ngila bo ka wei ka bangin ongi ka director ngila dap ong nei bastan ini pha stay lada kamla ban plelat hi khon khasi jongi kan moto ngin persange ba yakne bat nginang ye bud dien hi yakne kai ga ban long bat kai ga ban jang nang ye bud dien yakne bo hadien bang lai kedu sutanat ka ji kran iro ide khasi basa hi na ni mulai hi iro yong ka jingwan jing sia ka diga best plat namar ka diga ba biang plat namar long ban plelat long ka jingwan sia long ba nyo ban barak tien pat long ba kata ka shithi sepo ngila pha este ba nyo ban yakran ban plelat plelenti lang ikni khon sama jingi ba hagni jing jar kam hagni por mata